Küçük eken bunu. Demese hazır yazın. Küçük eken de. Özünüz çalsanız da kayırdasınız. Geçemez balonlar. Fazla çapmayız abi. Yok geçemezdik. Ya aka kayırdasın. Hani uğba yok. Alo. Yok kayırdasınız. Bu aksakallar oturgan jaktasız mı? Onu süyle atkandan ıldayın da o. O yerden tutup durun az düşüyorum anda. Ya hayattan düşük öyle. Ha, başlığın anda vurayım ben. Sen çıkadan bizge mi abi? Nurtilek. Çıkmaydın ya. Şeyler düşük etmeyin. Saçka. Çımbırda. Geçemez. Vallahi gelmedim valla. Ratsiya var şöyle. Sen nasıl çalışıyorsun? Satıyorsun. Ama çok faydalı. Bir şey de çoktan var. İyi ayaktan gelmiyor. Молодец, Шайлан тоже. Молодец. Gol da aldım. Çok Arkadaşlar Osman Balban. Harekette. Ağzını çıkart lazım. Salat. Şerif katan tatası. Baktısından göre de niye çıksa görürüz az. Harekette. Ağzını çıkıp kişini okşat degen. Hayda vatan. Ruslan Balman. Jalolabad. Burada Pravda'dan. Bozar Balban Pravda'yı. Ruslan. Ekoz kalasına gayet korkam. Osman Balban. Tayga salıp ketdi. Barakalla. Rahmata şu akamız yaxshi niyat qilib top ulaq berib o'tadi shu
akabizga shu shuncha odam qabul nima tatalib o'tadi, shuncha qabul bo'lsin, shuncha. Rahmat shu akabizga ham, to'ylar bo'laversin. Malades bunaka. Toza chavatgan polvonlarning biri shuni bo'lar. Kimlar bilan to'g'anlar aqlajam. Havas qilasin bu bolani chaqqanini ko'rsam. Ruslan Balman. Sizlarga bir aytib qo'ydim. Qaraversang beradi. Bunaka. Ruslan. Balban. Bu qaysili jindivi bir at qaysi at bo'ldi ekan? Hozir. Balban. Ruslan, assalomu alaykum. Salım kutlu olsun jigit. Barakallah. Ruslan. Toy qanday bo'lib o'tadi? Uloq. O'ta toza oldu. Aha. Sırttan baylaşıp bayağında uğradım. Ballarını yiyip bayağında düşecek. Aha. Yerden aldık alanı buraya bayram ettiler. Sevmese yapıştı. Aha. Jana da turup kalganda iki jaqtan iki taraftan baylanıp kalıptır deydi. Aşkalardan yerde bayrak geçtiler. Ha. Жақсы. Çeşip saldı bu gayra. Atı berişti. Ha. Barakallah. Ruslan, негізде ушундай чоң тойлордо мындай өзүң тажрыйбаң боюнча кандай аргымактар катуу жарап атат? Азыр эми Карабайыр жакшы. Парода боюнча Карабайыр. Чоңду мактап пиширип берет. Barakallah. Бая сенин тоюңда мен бир ат көрдүм эле. Кайсар эмне деген ат? Бая өзүң мүнүп жүргөн. Корс деген. Корс. Ошол атпы бул? Жок, азыр. Бул башка. Люмизин деген. Люмизин. Люмизин деген. Ruslan kандай жарады ат? Жакшы, өтө жакшы. Кичине сыз жетелей. Эми мисалы аттын аты баягы балбан отурганда билинет, мындай топто билинет да. Кичине дамын кайтарып дагы салабыз. Дагы бирөөгө жарайбы? Жарайт. Ruslan ошондо сен баягы Корс деген атың өтө бир кыялы, мүнөзү башкача экен. Ол ат не келбеди? Не ол жарабай бизе? Келди азыр жана биринчи келеде салдык. Алганда байлап кетишти анда. Анан алда сууз жетелек. Азыр эми дагы чабам азырында. Ошондой жинди мүнөзү барбы дагы деле? Бар. Албайт. Какканда көзүн жумуп кетет. Сигарет чеккен, наш чеккенде жактырбайт. Мында жүргөндө жетелегенде. Менден башка. Мен дагы баягы улакта көрүп таң калдым да, ушундай мүнөздүү аттар да болот экен депчи. Бул эмне, мисалы, сенин колуңа көнүп калган үчүнбү же кандай? Бир кол минген үчүн эми. Бир кол менип калды. Башкалар минсе мындай болбойт. Жок. Бакыт минсечи, акең. Ага деле нойт. Баракелде, Руслан, ийгилик анда. Баракелде. Жигит. Шу баланын артынан көп жакшы сөздөрдү угуп жүрөбүз негизичи. Таза салат, таза чабат депчи. Мынакей, биякта дагы бир салым болгон окшойт, биякта дагы оролушуп кетип атат.